Ito kaba aslan kari jamir sama kibli ki kino to kubor nangne nama korwat jumi ya kibli liyo rekla panishem dulu pernah di jamir aku panishem ki kino to kubor batin ra ini ga kubor balakin junga ngalong concern hakaba yi ya kejing shem juga di kipaiba hakaba de be kejing khapnya jong kini ka bang hangne mo korwat khamtam ka ne ka ban MRB ya kabagi iya kecilung crowded hakamat kelantap kipaiba kabalalong kajijenjara do kata-kata kipaiba akibat dan kamu kena kabar susu kabagi iya kabagi share ke WhatsApp dan ong bal rekilek nam ta Facebook updation dai daki don go itu ong ngala up ngadu benai atas hadu untang patio te keep up besar ke yang antur bersisni don kibayo don kibalik thai na ro jingbun yo berjimbun palat kubro tinggal isne bang pek ye ka jing khapnya jo ka ban ha ka pek ba jo ni haban mat ke jing today kena ka daw ko kwa ban address ha ka pek ba jo ka mo rot kantor ba pi ro to bor bangin wa de kilap tilti ba kena jing ini pun na ka ke bangila andon tahi hawa chong ka bade ya ka ba leng ba kene ko repat ru ya ka mekilar raban bakum baki paiba kilasania ya ka mekilar raban hangne mokrot kepat ene bang ru bakan yo ban pli kampun ki branch hangne mokrot ngri yo i ke jingbon ki paiba ka bon ka business ha ka paiba external bit ban transak lo bakan raban ti kepat ru ke ya ke management ke authority raban masa ai ru ki thok ba ki sko ha ban pli kampun pli ki branch hangne mokrot te hendre katba kata kampat jia Nyide banle dalam jong hiya ki facilities bagi dan berkata na berwon kwa ban aji bud kabang ba hine ki badan account po rural bank ki babon sekini ki job kan hunda dan kata kwa ban sutu ya ki ba om day badan kam pli bitang rural bank ki account joki nglade bekran bervideo mentan hakaba kam long necessary kam day ka badan kam pli be account joki hapo rural bank kila bandang kino ki bangro na keleng ke blok kila assure bandang ji ban pha ka pisa joki syaki account joki ke baki kidon tidak kata mereka kapnya plat ka ban kila ban pli account ki we ki bangro kini ki job ka holder ha ka ba ka pisa joki ka sarung ha kito ki account ke baki kidon ke ka we de ka pa ban itu baki pa ki batip baki kidon kini ki kenjag blok ki agent ki on ki business corporate agent ha ta ki bisi ya ka banag le ka bank kala thung ki batindon kum ki agent nong yara ya ki breu bakila batun ai bisa le baju ki na ka pata ba ki badan bisa ki bank ko la bandro kila ban let ban sim leng baju ki ne ru ban avail ki service leng baki di ki bisi ha ka ban nak leng ke bank kila thung ki agent bakindon baki trekam kai ka bang absolute lo kartu kene ki agent kindon bet hang tu po rurabang hi ya ke bakiwan kiwe kirwan kubangal absutu imat kumba arphongot ye kiradon ke jen hakere ka sawur district jungi ki bala banera ki paiba ba kin akum ki banka ban yo ban sim deposit lane ban yo ban ai ya ka pisar lekin dro bisa na ka to account joki kene mar ta kaneru kala banung bangin avail ke service tangba ka show ki paiba kin nei bakin nang ba ban ya tre berkini bakini benda tikena ban yo ka receipt la dei baki tepisar kri benda yo tikena ka receipt to ban bro kan logic nomor baki yo bisa ka bian kini ban check te kata baki ban tikena ha ban check ha katno ki draw bat katno ki yo kani benda ya march kan dei benda bakla lese kala ban long ba ki ong ban draw 3000 yo to bakla 2000 kan no ka jindo ki customer terima kita kini ban check ba kata bakat kum ka amount ka baki ki draw lagi draw 3000 kini 3000 namar omdei ban siu commission ya kini ki agent namar ka bank kala siu hi ka commission dan mar kata kimden kam kimdei ban didok pisa na ki pagba ki ba draw ka pisa ki lamba kini ki commission agent kimdei ban didok ki pagba kini hobbet ka dia ka amount ki bunyo mereka bank kan sa siu ya ki hakapor hakaba ki dan kam kan sasiu ko por ko tindresi ko dil sa kaban kat kum kata ka business ko makigile kit sa yo ka jog commission part ko ba kit kum isutho ki don bon ni ki ba ki pa ni kim don ni ki ATM card ki biang
ya kibakin hab balik yang lain di bandro bisa ketaruh kena gaji aja mun bakal bawa bakin apply kini ke ATM card bakin don kan bakin lak bandro bisa nak ATM day balik yang lain untuk hakibang hakat kutu gaji katnya kita taruh pada kue nak kilat yang bakin berkeluar bersuk ke lede gaji aja mun dipanbak mun bawa hari kata bakin don ki ATM card kan bakin lak balik draw bagi ATM tu per day tak ATM na po day bandro tangan rabang day kilat bandro lagi ATM baru kau tiba don lara kilat don ke ATM card wede kebakaduk kemampuan azimat kebakaduk kelomba ya kini ki beriu bateri business kumti contractors bon ba idol bon ki contractor hangne ka tanjungi mo kurwat berkuai ka district berkuai kalong ka ba kini ki business people kirskuto ba kidon ki facilities ki babiang haki weu ki ban ten marta kam tador kam bari perkapnya haki ki ban syakri ba ya ki baduk botoi kumikir rabang ki kila kompli haki private bang isuto ki baduk sikit description jing asal ka kam ban pli ya kata ka bandon ka minimum balance ko kam he tidak sikit jing kata dari kum ki non business kam long kam bakin don ka minimum balance ka ba les kam dari ka ba he dan dari kum isuto ko wat ki bang trader lo syakri ban syak ban pli ba ya kata ka zero balance hak bana kena sekar India kalau pensyur beri bandon kita kan zero balance account mukilak bandro bandon pendik bandon ke account bagi bak kinum dik bandon kini ke account kejongki bak bandon kita kena kerja ajing bod di mangkok ajing bod di bak bagi trelan kan bahkan ni ke jing kerandon di bak akan UI kejing sistem di bak kejing yang lain man kasni yang tai por rabang tekini ki facilities bagi don kini kilat nanti bagi don tu ni menteri kami kini kilat nanti baru bagi don kenang bagi don sistem ibadah barnya kerpar lu kerja trelang yo baru ki badon ka lat kelti ban sutu kumno barela ba kata kejing le jemi kalong kejing rap lese kejing le jom ki di kontraktor kepala kini pihak account kini kiwi bank private bank kalong kiwi ni kilat jirap bagi don le cu belum tu dari ai ba ki bon lat kini belum tu te kata kejing le di kontraktor ru kan yarap kami kiwi di kebanyakan trelang te ingat bagi jasa hawat ni kualiti baka bangru awak bisnes kadon nak lagi MRB kan saya dari berwarna biang ki branch akan nak mau keluar jungi hak leng hak we di kicaka kata akan nak service paling high pada kita kini kita punya aku beli kibar lesu